Karbilongri bertekalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom. Pini karbilongri bertal pitan pon jibang nili tharejit kramsa non berta thepi langponek sinang. Borjan angkang along ingdeng thongke presi hawar karbi risub ni sorong je mesen pen katalon pachun pon thekje pan tirika mamai ke sengpon. Karbi anglong pen meglai tu hoilong ta padalong Honte mimi Chomang atum pen inut Karbipi aphan areng hui pasupon. Microfinance atangka Assam Chief Minister pen kitu pipe dera joksi ni marli atum pen bokajan long airset pungse pen kachisong sai kedeng pon. Dog mukak along all Karbi anglong inter sub association supin su artani kan krep open aber football championship angdung hiti pathupon. Non puthot birtang ton pen langponek sinang. Borjan along engding thongke bresi hawar Karbi risub ni sorong aje mesen pen ke talon ke pachun pon thekji aphan kedam tang chithin bai kripli ani lakha engko resi Borjan MSC consensi ke parlopon angkang HDP committee hololong tirika mamai ke sengpon mai phu jona sing teron pen ke chepe hem pu pona mailong aluhia man pen em so jorong phar Borjan VDC chairman Sundaram Singh education chairman Lema chairman KSA SGB GB lapen ki KSS along lembang phubang phe tumta chitong dun Parte amet kuman atau komputan kan sebenarnya ini sulit kan cekno kerap tu nanti nengal ke kerap lang ko Engding thongke presi hawar Karbi risub ni sorong aje Borjan hawar along pen ki rong thilu along si paman pen pu lapen ki Engding thongke presi mesen pen ke talon pachun pon thekji aphan tirika mai phu anghoi Borjan VDC chairman Sundaram Singh lapen chunbang anghoi ontron tuma phansi ingwai ponlo Labangso mailong stami kibang silangani ki claim kidam langji lapen ki labangso engding thongke bresi hawar Karbi risu misorong ji ke talon pon long stami ketspati ji asondo an sami labangso mailong chan chi mum pon chi mai mesen pen pachun pon HDP pen sarpin putisu Karbi long ri birta Karbi risu rong ji tirika mamai ki se labangso mailong militum pining lithot stami engding thongke haisi Ikan bangsa nak taksi pining nili tu macam tai jom kono kasi so pi gumun kan nak capai bangke nili tu amlukhi mate ro lulong si pining mang nili tu padu kono kasi pini nili tu mana bangke ladak kiri ka mamai nili tu mesti aniyok nili tu ma kacari bang tu tumhan nili tu bang pri mun nili pan nili tu muai kono kasi akak preka so namung itu ana bang nili tu ma kono Ibang jilang bang itu ajuan ikut, tapi ada kata hodak si paduku, hodak ini itu ladak isi abu akan bilang sub komiti, tapi sub komiti itu abang ke nilai itu meladak, alang itu meladak, bukan kita ada tumbuh diri kamamai tumbuh, tapi olah tumbuh kanti nilai itu masuk, uyar pun kami alang itu lagi pun, lapel la solong nilai itu Junior kacari itu mangke nilai itu mitanga sai juan, lapel alang itu meladak anja kong jo ana bangke aja kaya kan itu ada pun ko lapen selesai kada belum itu mau order na iya lapen DDC chairman do lapen ongdung central committee itu kita mi akan itu melaksanakan cuti dulu alang itu selesai di pasien bukan bangke di section claim konang lapen share tali na paramana panan tami la tolong masih di sikitan konang itu manda borjan ayam dorong partai kami itu melaksanakan dulu Masih kilo nili tu ada bojan kamar mai kacari nili mai si penceng lo, wongcun bang penjual nili tu ada klaim rempah itu, dulu kan dari situ mantap ni atau bang di bang hilang kan, ini nanti itu, ini ketuk ikan kami, tapi itu ini 6 juta nak kasih mantap ni, tapi lahai 6 itu nangkiri pinjam itu, mana tu mantap hang pi pajir mungkin ini hanya kita ngalung ngeceng hol pun, soalnya mesti nilai tu nom nang kuri pen itu kita, duk kami tu anang itu kami suri anam itu kalau nilai kini anam kita ini,
Nizang Karbiang long pen Meglai doi helong suluk sedagato mon kejap pini anda ing samun elang. Kedam tang cithi ni pai trok siar ni stami Nizang Karbiang long tapara rong Amerika Royalson milik acor kadom rong hang pi bang hidia long sai chitki bomma pora hut Chomang atum pen tudun paksi teng hengdum dudlo. Lapen ki kadom rong hang pi aphan sami Chomang atum pen areng hupasolo. Lapuson thak thak si kedam tang cithi ni pai kripli anigang sampor pai por malom pen. Langpang sap Chomang atum pen sami ahiring tang rak pen tapara rong long kateng hengdam siapan borilo. Lapuson na pora hut tapara rong long kedu arong Amerika atum sami amit hangarong carai kom cia pan ke ton kelang asai kedeng bomma pora hut sami Chomang atum pen ke tudam pakal soksi lam thamasi pidu ponlo lapen lapang so hut sami citeng heng anta dulu lapen ke labang sut tapara rong Amerika atum ke ton kelang atum pen sami aphai ke kom hega joksi puthor rong asor tum pan nang hang tudo labang so nung we sami tapara rong arar tum mengke ingnam ajo si sepatudam si inude hor inude krongan si do ponang koklo. Dah apa itu pengap leh, tolak leh koro. Ikan binor siap tu kalian leh, leh sebab. Dah boleh, leh binor, hoi, leh sebalik, hoi, dah berko, leh. Tunggu boleh ada siap leh. Acha non tapara long suluk sedak to bonang kejap la solam puthak nang ni khardak nang pachini thagi ma. Rom la bangke ahok alam lo jitu pening ve baje pho abotor Dan ke damnang khuri. damnang bate khasi puna tum alang tum hearing tang rat puna tapada rong long nang ketoji bate lang tum aviep hingna pibu i phan bor ilo lang tum poi phit bu samini litum la dak tapada rong tum bang sa border ka ching hon la pen khe ka ching hon na jone alang tum ta asai yo yelang li tum ta ame thang pran le chipinang kok ko samelang li tum ta che song du nang kok lo la se la pen ke cheng lok lang tum han tapara so tum han jume me juno no ta lang tum pulo la se phong lo la puson la da ka lo panga ta chumang tum tapara rong aphan jume me juno no pen cheng lok hem me ke kai la pen ke dam pro la son areng hu ko so la se phong lo la se jitu la bang so border bate la bang so la dak pini ka che pho bate non head jong ka che pho dim la bang so dim karbi anglong tim karbi anglong tum la bang so dim a hok ta kang sai pi thek lo te pini lo ne pinap lo ne bate a julo ne phirlo lo ne adab lo ne la dak bang ke ron tham na non do vexe do ko asi la bang so lam bang ke jitu kamatha parsik pamina pola tim karbi anglong tu Isilam nau jing tulang non la Chomang thone thengkheng hut hemri phalang do pan hok tikang sun ta doloma pinia bangke ave sami chugidam tang bangke dolo pinia bangke alang litum la da ka boundary lo hanang kap eto masala bang so boundary lo nang kap det pen joine dak ni tum tapara so tum ta kiton kelang tum dolo asel kiton kelang tum pen che khodet pen alang litum alang tum det hayun esi rong so phan chipang rum se la da penang la da khere meme son pini la da accident lo la da Isilam nau jing tulang non amat hadak rong asor tum ku pi sen si klembom non bangke non an nung via jom bakke Nono batte lang tum la da rong so tum lang kelang tum minute elong la pen ke son se ke ton kelang straight bomb lo la pen ke ajo motor bang plote la da patuta munita wang long le behera munit ke jong se tapara arong so tum busame alang tum phan signal chipi pap ne me plote la bang so arong long dut long le la se nono mat bang ke ba mo he jong khodet pen nono bang ke lang tum break jam adi mak la pen break jam makrong se lang tum sing hong rep lo la se pini ne ke bang jin non tong bang jin ne bang litum hai ka jisse ka phan selang litum resim kang tang pen chinglok thai pa phiri la pen ke nopa la pen ke devak la son se break jam la son ron nai ka se dan ia mara talong tum se six se inu de long lang litum chinghong lo Isilam nau jing tulang tangte hadak rong asor tum la so ka chi song ponjim ban ku pini asai ke ding son doloma nang litum hadak ban apai bang ke ni tum dat bang ke bate dadak tapara rong asor dat bang ke apai da kom som la se mo alang litum yong se lang tum rong phom rong phliong se nang teng kheng du bulute nilitum bate la dak tapara rong so tum ke
latum ke aklimang phar kan chinglok ak et ap a vedeji se isilam lo ladak tapar tum ten ka chuning rim la karbi blo te thoing long kusame karbi lo la se ladak alang litum dak ke chel japne ta je pol se ladak bang ka sirap jun se akenang so isia lamar julang tom head ala non head jong nang litum da chombang jane thing kheng hut karbi tum hata nang thing nang chok son dolomba areng hugi su dunang dolomba karbi tum dolo alang litum phan kadom tok bipi alang litum sok bap husi Chomang tum anerlo ter por bang si alang litum phan devak pen up ekang lo la pen minang anareng hugi su tum dang thor sok ni tum ta dolo Nizan Karbiang long pen megalai dui hoilong ke duta pada ratum ben ki ajonar lo sami ke pheri okchung hurasonsi do ponang koklu lasi Karbiang long to Thomas Council long tim Karbiang long lapen ki Karbiang long ratum pen sami tapat hawara ratpan kang hon nang chinin sura nang cerai kom dun vek thapu si tapat hawara ratum pen mekri bu prupen ka chunu ripon tapat pen barenas bi Karbi long ri birta apani tum Karbiang long tun ki duk nian mai tum taning khang ne si yolang tha Karbiang long main border long ni tum tap ni an ka tam bang lo se tim Karbiang long tum lang tha asala bang solam non ma tong sana tum peklar klep te mornis dikai tum da ka vi bunang kok thai asle tuliram rong hang la pen ke thege ding Karbi ang long ke thege ding tum lang tha pona jo ta chi jo ne lo tum ke do ka chipiduk Kedam tang Karbiang long Thomas Council kiliga hut vudka hang amailong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma sami chitong dunsi nimarli atumpen kachorampod microfinance loans do ansami Assam Sarkar atumpen nang tupi pon atpobasi lamchak chichak pondo bon semela bangso lamchak pinyarnian ta kipa playing pipede da joksi mate nimarli tum microfinance alun ki tu pipede da joksi kedam tang chithi ni pai kri pli ani nimarli atumpen bogajan arong supilong kachi songa sai kedeng pon Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma nang chong thuidet alam chak nai playing pipedet preng nang tu pipo pu nang tu pipedet la so jokpen si Assam Chief Minister go back ku si hang taram pon si kachi song pon par om pon club Kedam tang MEC kiliga hut Assam Chief Minister pen raramai pi along sami nimarli tum microfinance atangkaki Assam Sarkar tum pen tu pi pon lapu si lamchak chak pondo bon sabi pinianda labang so lamchak na pa playing pipedet la si prabjin ve labang so lamchak pa ki pa playing je phansi nimarli tum pen Assam Sarkar tum hanchuni ripon apen Karbiang long council cari kethe kiding MP MLA CMEM tum hanta ka to ka ve hanta ka dom ka jiro ahok lo nili tum kidu kado ka ve kadure ajo nili tum loan to ano microfinance sapukha wai phi sitame e policy lockdown doko ka jone plus Himanta Biswa Sharma nang tu tipo nang rapo rin rehai po puwa jone nili tum rin rehai pipedalo nili tum ington koklo nang tipo pulote monit tum dim buli akha marim buli bhoila so jone nili tum pipedalo pipede pena jone ako non nili tum lundi pipe chot kali non nili tum han samon pulote ko pilo nake kado ko beta chini lo kasi non ke lundi piji nake re haji kali ulta samon lasi nili tum ke lunda tuthe khelo kawe jone se 20-30,000 nili tum lun ke joel ke non nili tum han 40-50,000 nake han kona pele tu pola si nili tum ke lun tuthe khelo lun jong si Himanta Biswa Sharma na chi cha ka teng ke nili tum tuthe he pulote hok lo tuthe khelo nili tum ke kaddo ko beta ki thi ji phansi kaddo ko beta akona siklo jon ni pen jong si la so lun patok lam nai ten tung chi pathik lipo sa pe mar do a tu thek thelo ni tung ke lagi le ni tum lun tu te pu pe
nitum luntuji setame aprang son thak chikam son collection bang lote nitum tuji tute pupe boy phi start son lockdown pen na joine nitum na so dak alang tu collection bang be pen na joine nitum tu thek hedelo ampar ke non jong si tiklo jonang pong jong se mane ke kunuba heri 30000 dota hai mane ke 20000 dota hai mane 15000 dota hai non na so ampong si choklap nai pote tu ke thek tu cipat hila po bangkon banglo nang itu malah semua nalu nang liga semua nalu ke nili tu long ke 100 pen 10% nang pini na kita onde jenta do sar pimar tu mane areng asar pimar tu ke akka masih do pegvi ma pini na kita onde nolale tom Kaninggia teng bulote Himonto Biswa Sharma ke labho nai chahang manchot di. La so kanton ke Himonto Biswa Sharma kang rengke popilok nitum hanke lun na rehai labok nang tum jerox tu kore non hola dak nitum han dak son nang joma donon nitum kan ane dul ka jerox foto ka jerox kabi ka bape nitum kan ane tangka kedam nitum dupi buat dia kita nitum rehai di mene po aja ini nitum claim dun lap rusar primar daan rong asar kan ane kam ke do tunta buat kita nitum han nang rehai he nang ka rehai di kali non napor ke nitum han ke pasung tu ang bonglam rehai la check hayo ron lan tum long dei mang to group ni le tum rong le kilong atum to mane do buat kita so check la so di salong ke la tingge loan ke close ke dalo alon close ke nili seta aruhon elensi ke close elo buat kita ang song pen ang close ke dalo la son tak taxi la so ang bong hota nili tum aphan ke loan close elo ku pon je jemat thakang sang long ke alang to collection dang be dalo ke pi be dalo ke non napor ni tahana pasung rat ku sono ni tum ke claim pong ke monto Biswa Sharma kitok ke go back go back go back go back go back te council manale tum pilo nang para punji ba ko peni chuni do ma ang song den rong se kera ba bi bote ka ni tum ke chuni ri the rong aso ko pulo ka chuni ri the po I katum ang song I katum Himonto Biswa Sharma jong si nang kera ba bi bote council pen ko solo kera ko solo jong kera pa cho hang ko asala ani tum han non sa primar thana ka pamang hu ki du ke lak tu ki do tu ko tu san te churam re lo la he kan ka mane himipi mane jangne mane ke chumo ve ki du ke lak jo pada ko pi ko son la hanang sini mama se don ke NG lo pu ke hala so ke rong nang so set announce nang ko ri set amai ke sa primar la tum ke juk ta tangka ke dorkar for mati jong se alang Himonto Biswa Sharma nang 2 PG tu pesan alang dum chitu mil ja polo itu chok lagi chok ep ko non ke ate lockdown hot pen lo ke la so join ne lo ni tum pini ani ning ki pung la an ki claim nang ke pote ni tum claim jok lo dia polo long ke do BJP sarkar tomban ke nili tum phanang chong thui delo lasi ke wang silang MP kilik hot ke BJP rachari tomban ke nili tum rong ke nang dudlong le vote samini tum ke pipon tek thelu pusi ni marli tum pen aning ke pung pen pharang ke thing nu ning je pon next ke bangila MP election ke pilo nang le tum ma tha BJP sarkar pahai hello rembek nang po BJP sarkar rembek nang po la ano non rap tumhan ke pasu Karbi Anglong Sport Associations atumpen patir pi ponsi Dogmoka High Secondary School pathu aklamlong kedam tang chithi ni phai phoni pen all Karbi Anglong Inter Sub Associations artain kan krep hopen aber sopinso football championship surhine inkorege thama pharman ke bathu pangcheng ponlo lapan ke kedam tang chithi ni phai player ni bangki angdong giti pathu ponlo hanjang langso Sport Association lapan ke langhin chineli Sport Association tu mangbong bensi angdong giti pathu ponlo hanjang langso Sport Associations atum ke thek muchada joksi langhin chineli Sport Station atum phan golpot amtha ponsil bangso angdong giti stame chapai pondalo good labangso angdong giti ke pathu pon along alihaman pen kasa duna maipu jivan pathak kasa konchun pang Dr Pankaj Teron kasa football secretary Horeningji Dogmoka Sport Associations amaipu Bikram Terang konchun pang Komol Rongphar lapen ki kaprek man peng iduna chitong jun sil labangso angdong giti pathu mesen pen pachun pon under 15 pinso football kibi pili tarik 4 September chiti tarik 4 benji chen koni gloda Dogmoka High Secondary School atwa pamalong under
15 la bang ke cheng si lo le vi pon dak pen si le tom non all Assam da patudam ko la pen all Assam masi champion ji mala mang ako I league youth I league bang patudun long ko age category bang da so posit important big la pen especially football bang grassroots pen ke groji pan grassroots pen ko so si ile tum wanun ji mala so posit just met pet under 13 under 15 under 17 itum dolo patumi hanjang so long dolo ini dak lo dok mokal long doi blok pen abang ke under 13 manja long doi ji la son la si hopeful je ile tum football player ba grassroots pen penangan ile tum long inki kato ka be cherap chitu pen especially ili nang itu true shooting rigan churo kangtung dak dok mokal sports association la pen hanjang sports association la pen non manja sports association alang itu mana churo kangtung mission pen organize la pen success Pini Karbi long ri pertaban ke lanpan sikang ton pergilu domi thangme kardom